Le la ia ua taunu mai le sui o le PGI le tai au nei le fionga alai e po le sunga ia kalas. Mo le tātou por kalame whai o le i o atu le kirisi masi o le nei tau sanga. So i fo manuia kalas nei tai au po lo fiongo ia alai. Ia, fia la wale nganga whatalo whatu. Le pa ia man maru lasi si o tātou atu nu. Ia. Pe on whafonga mai ne vaenga o li tai au. Ia, bo fia la wale tafa nei la langi o whapeon mafuta mai ai. Ia, e o whalofa ma whatalo whatu lau company, PGI, ia po le Pacifica General Insurance. Talo fatu fo ilua fionga malo le fa malosi malo le sa lam fa i una lenga ni tau sanga malo le fo lau malo ma se ro au le lo la e o le ofunga fa ka we mami Ele se tu pe ala o le kasi leo me alofa ka ko ka ngaka le o vai ka ure ngai sol me design ofu la e la kala ma sa sole kwa kele o design kele o design mana ia po la wele tele o design ese umma ia au nanga mara tu design ia me se foi o le fai ngola tu la e ia ve la le ese mai le design oi vai ngale ofu le ali o tuki ia ia kasi le vai ngai a pe kai ko tuki ngar kulimi le ai lo mo sa le ofu o expand foi le kau kua le tuki le woi au se ofufua foi tuki le o se fica ia pa que le ako per tuki la maro le woi é more free advertising ia pa que le sa le ia ia ko la color tuki vai fa cash mai fa mudi ngai na kan kai maro ngai na kai maro ele mo se ia o afu fuanga kirisi masia lai ia masalo ni vai tau ia o mtanga luenga e wa pe voi ia tato business tu moti bisi le kufanga ka ko hampers ma vai mo fa ka o kisi mai tau atua lava ia so e fo e nafi le tumu tau langa na vale ia on leva i tau tu na lo so ngale mu lu ngale wala ke le ka vale la via ia le fufusi le ri ka langa ke ni ia ke ia ma o sia lo ka vale sa ore ia o liskanga ke nganga le se me sa o for ka langa ai sa so so le ai ki o fanga le mel fa ka ngi simas e sa shua mai lol me ngai fa ka ai sa se fer ka sa lol wa i so ka langa ma fa yo le umol pensin ka su en se ka pa ia ko e sa fa lima i kula ka milo ia wa le wa o mo ta to le vai nga le lo fiu so sa ka pa ka ka langa e pia o mo i ka ko ia man tu al mero sa mo ele lo sa vali e manga o e pakai la ko e pakai o al per fa ngole me kasia se me pakai se vali fai lo fa ta el manga o e pakai e ven ko la ko e pakai ko si pi ai lo pensi ia kasi nga me re al lo pensi ia kupe ho ia ba polo kai la wala wa lo feme ia solo e polo ka foi la wala ia ma o si o le si a mem ka o ki lo ko vai ngi so o ngi solo muri ka mai ka va solo pe ola solo muri le ni o mira sa e polo ka ya ka mi milo ya ka milo so o ki so me nga traffic lo polo ka la wala polo man me fa la le afiru mo silmas ai se le o ka ko vai ku ngai le tulanga o le pe ona poloka wala tatou tanu no foi me fa so ia tulanga voi le ke vai ko ke longa o ku mai le vangoa so le alura le ko ngule o sainga e ko masalo sainga ku sa mai kia ai me se la mo a foi e ko ai nga manga fa voi so le nga va ai le ku so la mo mai mori o la o le ngalea ai ke vai ko le spiko la foi fa la mai foi kama foi ia lu sainga po in kia ku sa va piore ke sa mai ku ro fa ala ia lu ala ma sa war kama nga pe va ko le berka so le ma kwa dangerous aso sa o le dangerous aso vai kaule sa o kala va au en ku lia lo sa i lunga la wala ki nga ngai lo e ka ka ki voi le ka kale but still you still have to make sure ngal kai mingi mo kwa pumula wala wala lava wala sioki kele ka e wala sioki
Le ia, mai se tala la tamai tātou PGI, nei vai taimi au, toi o nei mo tai au ki Christmas no le stof. Ia, sa o lei, ia, o le o lofi mai ale malu la tunu, tu langa tona ia, i tātou motor vehicle insurance. Sa o lei. Mana ia tele le alo le motor vehicle insurance la wei taimi nei. Lai lo le tangata vai tau lo wei ia, isi festive season ia, tele le, o le misia se aso mas ta vale la vea. Sa o lei. Tele le malu la tunu o lo fa pena atu sign up la ko ta vale. Fai la ko insurance. E ovo tatou house and contents. Feo lolo fo ele malu la tunu. O taimi nei o to tele o pe vai tau fo ile. Tele na fai fau wai ma ota malawa. Sa. Vai taimi reunions le asia si mai a inga mai fafo. Ia le apalai a mo kesi fau wai ma ota malawa. Ia po fa pia toi male insurance ona vai tau fo ile la wai o le cyclone season from November to April. Tate fa longo ina le ea. Ne suwing o le tau. E pe Paolo am kwa vela. Ko al sa vila. Ke masal sol ke okupu se mea. Te talo ele se me tu. Sa uni. Ta pena. O lea ke va ko le comment mai ia le missionario malo o fa tasia salap taif. Good morning. E te tau ona insure e faise tu la fono e pe ele third party mo ta avale uma pe a faile warranty mo ta avale uma. Moni lava. Ea. E o lisi fo i tu langa len tatu tatal no ele amatanga. Tatu pokalami. O tele atu nuu i fafu. Ea. E fa malo sia le third party insurance. All right. O le taimi e te loatu e le skala lo ka avale. E ko kongi e koe ma le fi o le third party. So e le kavala lo ka avale. Lo sa. But e kava ia kai me la vea ngiskan kai lunga la wala. Wai le si option ngam finga fai pe va pe te su tu lo ofisa. Ea. Wai lua tu inga motor vehicle insurance. O le full comprehensive. Ea. E kava i oe ma third party. Ea. Ma le third party only. Which is kava i afa pela vea lausa e aloa oe whaelo ka vale ai kaval insurance ia listangata nena la vea mai fala vela vele yes so le langa ka o third party wa iskan ka fa pe ia e alo ka masangi na fenga whaelo ka vale ai kaval ka ko insurance le ka vale wala vea okay so lam fenga fai me ka o third party insurance so anyone other on the road even property damage le ime tu langa o pao ai eu fo I falolo e luma wala pete wala vea e cover insurance le to fausia pe to fale le o le pe fale ngai na mai da i lauta vale ai alua o falo ka vale third party langa full comprehensive la e cover ka ko compagnie le ka vale male property okay se era uma e fua fo ia lo premium e tongi ile amount na te mana o insure mana ia tele au nei foi stress oi me sia me ku sa le wala vero ka vale ia oi ele stress la ia ka vale au stress ka kale se fai mo ka vale ska male u fale ko la ma ga ia va ngalo me ya la le kala ala o peace of mind me ya la me ya u fa fi tau yo a mai la to wa mo tia mo ina ai va tu la wa mo to te to ina ma na ya tele wa nei stress le ma fa pe on tu po me fa la ve lungo la tele la ve la po mo lima ma sai na ma o lungo la wala tele la anga sai na ma ai awa so ala le traffic light pe lo sul wa fe le ka lo e ke ko ngio e ki mai lo ko ya kavala in sua pe afa pe ku pu se fala va pe me ko nga ka third party property damage damage o la ve ngi me ko kingo Ongi aseka I lunga le awala. Al personal injury la o tangata. E ola vea si ma mia le fai uska o konga I o le falmai. All right. Ol ko ki aru ka vale fo le taxi o ko mektan. Cholo. Era o ki ngai ko mektan. A uri ki ari ko ki aru ya fa akare lu ko mektan so. O eles kan kala ai lang tapa ko ra pa. Ai ki fa. Ai ko ile le. Mana ia tele vai ngale o telo la vole wa matona.
Masani tatu tangata. A whaatau le ta vale insure ta vale. Ke lo la vale wa mate ya wa le misi se vai aso mas fara vela ve tau ta vale. Ole tu per wa nga. Oi. Sa le ya. Melo insurance. Wa tala nota to mani fara vela ve. Yeah. Ole si va nga e kaval tatu motor vehicle insurance melo theft. Nga oi o ta vale. Ele mele masa no mai tau ina luma falolo. Sometimes e kiu te voi ya ole mele. Ole kuol kaval luma falolo oso le kong ala e ola kaval. Sa. Ole avangwanga ngai fulse kongenga. E fa nga oso me kan kai kong lo ka vale. Sola ma ka. Koi va sanga mai ko ole sim. Nga fila. Ul ma ko ka vale luma nga luenga luma le falolo. Ele mea nga ku lo mal Suzuki ele se inga ka mi kala vo o ka fra tum ko al musika nga malo. Awe ngala ele stand velo ke fongi na ku ke fongi va ke fongi ke pe se Samsung ka ka vo le. So la e ola le Bluetooth. Nga ku oso va forka savari kongole. Falo ala makala ka va fa personi. E ko e foi mai fa fo. Kuro marka vale lise waringa. Sa vali mai lora waringa sa vali mai. A vai mai ngo ke faço se maka kwa mai la wari ma faço se maka ka vale ke fongi. Fa pe kwa ni manga fa nga fa nga ka le is kama kai mi ale ala ko ko. Sa ore. E ko sa wale sa ke fongi pe sa wo so ska ka vale wat. Sa ore. Ole me mua velo kala video si e sa no Facebook. Iyo. Nga oi. Sol. I nga ngai lo fa camera ele fo i a kamanga. Olo maka kana nga oi fo le ka ka le a ruakua kusa mongo kulo kusa wala ko lokal falolo ngas kama I pu ava le counter le peifata alu ko ka kofu mo le uluko alu mo le uluko ko alu ko ma vai alu ko marka malo ka kala ma le tio fo le saulo ma kupea oso ko le ma le ngari se poki ka malo fo finger wang Por me la mari. O sa ngela ngaka. O mo la mo fa fo vai o kamaro to fa. Ai mau le ulu. Ai mau o sa ngale ulu mo le ka ku ya se. O que le mo ki ngopo ngi. Que no po ngi po vere ku por fa vera vere. Ai le me ngai lunga. O fa lo loe o ko hu ke mau ko le ke lo fa lo va pe. O ko ngam fiki. Kama i nga kama I small counter. Kama le u me umma au ka fa ngal kama I me. Fa sella fo. Nga le me ku mai e fa ka u hoi le. So ke le o po ngi po ko ka po fiki le ku. Ta ole le so. Ka o kia I ko nga o iso le. Al me ia la waru I fafo. O la ka ku ia ko ala mau va pe lima malo. O la si me kia I lo ku pe ko ia lo se felo. To la ka ku ia ko o sa per malo. Sale. Si le kama si le uru kupe no le ola. Ia wai e o mana e hui mai ngai o tatu tano ia nga fui ile au nanga sunga ya alai. Ia meo la fai pisinisi. In sua ia vai ngole au nanga tau pisinisi la tau ia wale o ie. Pen fatino ina la nanga vai ngale. Sunga ya alai. O le kako business insurance. Yeah. Ka vai tulanga na pe o faloloa. Fai insure stock. Yeah. Okay. Awa meio break-ins. Yeah. Burglaries, theft. Yeah. So le taua na fa pela lo faloloa sa sai. Sa fa pena sa tia. Ai se singo. Yeah. Em fai ono ka vai kako company pe lisi mai uma meia na ngau ia. Okay. Vale value. Taua tedi. Me se ngai ke mina ngai ko fai longa inga sa ora ngoi so. Ia me se lan mele ngai o le sia insure le ia me ko mo ka malawa pe pusa aisa sinkala ulau. Kulanga foi le peso o pau. O a fa ngai na mai le pe pau e tau na insure. Ya, ia inga tata company I tulanga fa pena. Ana fa pe se atu nu o staple pau. Ya, tonu ven ka fa ka ko. Ana an staple ke le ka. Ia le pulunga e masanga ka alo po uma. Ya wa le si me o le skaka o le vanga le anga TV ai ke o ko la kwa mo ka pa. O le pe o le pau anga po le anga. Ka ko sa mo por a fai mai alu kamakau e su e sa wala alu le nga vale. Mana ia nei vai ngai e vai pe o insua e tau fa ma fal temi nei o le ngata o le ta vale. Ia mota malawa o no temi foi nei tele foi mu tu puso. Al mere pe o mili mu o fale mu ka vale.
ka ole Ka so. vas foi nang ke algo va ku mu mai foi ka vale Io, lunga la wala. Wala ki al Facebook ko kai lo ko Ai sa so. Wai si vai nga tau si le fia le tunu au tatu tula la te fia mai PGI. Fatalo fatu le fionga ia masui sui. Stenne o le associate vol polo a vole Samoa Volleyball Federation. All right. Masalon to italiu mai la to malanga le salu la mai nei ia le tournament sa fa tau tai ina Australia. Okay. Sa fa la to travel insurance. Mana ia. O kulupu le sa au malanga kui Australia ko sulua. So la au sia le group travel. Okay. La sa ma wale pa u mo wala lo travel insurance. Faso na o ai asa kava le au malanga le ile tulango le travel insurance. So officials tolu ia mala au ka alo please. Yes. Asa kava tato travel insurance. Mana ia. Tu le fionga masui sui mo le fai o le tulango le fa masani le travel insurance. Masani. Man tu o le travel insurance kava ia le medical expenses. Te utu puse me fa fu accident. Mana mi no fai so tautonga e kaval kako liability pe te o tonu nofo si Airbnb po se hotel pe rent ka avale ai tups fala lave e so one tato company Mana ia. e kava foi la tato luggage E pe ali lo. ia ele ngata ile o personal belongings mal personal cash ia mal maliu fa fosi wai le talo no tato me tupu Pero le afionga ia tang le masi lunga se lau fe kava kama na la ma fan na shevi e le video nga upload ngor ka Facebook ka ko le kionga inga i Melbourne City e po e mai la ka ma lo ala e lungo le uta e maka mai la lo le afo le vai la e alo mai mo o va la Santa Claus foi le o que o fa que se mas alo mai ba o lungo me fa ku tang punga lo ila lo ka va se la ka fe le wa ka punga lo ila lo se la wa fe lo isi O sa ke mingi fa le to tenka a pe wa le ke se la wa fe o fe le fa le to tenka le ka o kilo ai le oki ai o te tau foi fa masa ne tato Ciao le tau foi fa masa ne tato yo o vai tau le wei tena malanga mai tato ainga pe foi no foi malanga atu tato tanga tai fafu yo tau o tele le mele insurance e mo le fa mama venga pa e au si group travel so 10 or more that's considered a group ai ma foi era individual foi le individual o telefone nai tato clients ia o atu e fai travel insurance PGI so tau o te le foi fu fai pa anga manisi tato travel agents malaya ava pete su atu e fa kaulo ticket pei ai mali insurance tongi to malo insurance na time ya le fa mama ele venga male tau fa ti el fel ba se fer kai ya se fer pensingi le fa tai tele a lai mo le no nei tai au ia i se si vai nga sau no ia o le tau lunga tano tanonga ia pe le au nga au te tato por kalame o le tata longo masifa longo pui ali i de malo tato atu nu ia non to fa mana tato melo ia tato ofisa na le to al matisi ai fa sai kongo male awala fa ingal pinati inga le Methodist Printing Press Building o numero tato telefonio le lua 5555 2554 o le emaili o le info@pginsurance.ws info@pginsurance.ws le wei tato Facebook page mo Instagram page like follow share tato promotional activities malo fa tai ia manuia Christmas ia o te langona le tato pokalame mulmuli la le o tu fo ile Christmas ia ve lo fatau va fa ma fonga ta mulmuli e fiona ta mai tai pule ia tale pa lo tu ilo vai ula solomona ia fa pe le komiti fa tonu ia mal mato au va ia e mo le toia lo fa anga ia fa le toia si anga le fa aftai ile malu tato atunu e uina ale umiona a mata tato company le foto a lua masina ia langona lava ma fana ono long sua mai malu la
Ia maua se Christmas fia ai lenga tai le saunga le mu. Awane ngalo awane toe o toa lo pulo o mai fa. To mai timunga. Ate mai tato ofisa fai tato tala fai si insurance ia fia wa le tala nota to Fala. Sau ia tautua nama o ele saunga le mu luna au tele taimi uma. Mauti no will update the registration alo ta vale. Update lo license. In whawhaingo fi tatonga luenga pe whai ni claims. But other than that, on behalf of your Pgi Ainga, we wish you a most blessed Christmas and a happy new year. Hello, tai. Tai tele a live whafonga le tunu nei tai au mori foi whamrianga le tātou proklame. Ele whionga e talai pā ia a lai malau whaingaronga umalawa le Pgi manui telegris masi ma le tausengo fou. Tātou se atu i whawhiwhianga toi tani mai whau au tātou proklame le nei tai au.
tau sa ili si ta'avale molo a inga, a e alo o fisa, po o sau o e lava ta'avale. Ua ta tau nei loa ona e a sia le whale ta'avale faule nei tau fusi. Prime Motors, toi titi lava whaafisa ngai, ma le wholesale la Frankie si tau fusi. Tele ta'avale la iti whetau i tonu ma le taunga tāo le pensini. E ei fo i ta'avale mo a inga, ma ta'avale mo o fisa e te fili mai i ai. Mana tua le ngoa, Prime Motors i tau fusi. Telefoni tolu valu fitu lima lua, po le fitu lima valu, iwa o lima lua. Prime Motors i tau fusi. Le tautua le LTT Electrical and Air Conditioning Service i no e whaapitola na tautua mo so o singaruenga tau elitese, wai ai no fale pe